Mfowethu uyabona umlando lo. Umthandeni Gcomele Shimfoka Manqele ephinde ebuyela kuma-trending song ngey'ngoma zakhe ey'ntathu kwezu-4 njengoba sazi ukuthi wakhipha-ke iy'ngoma-ke ezu-4 kule EP yakhe. Lezi ngoma seyiphinde zabuyela kuma-trending. Le nto ayikaze yenzeke emculweni kaMaskandi iyaqala. Nakho la kuhamba khona kanje. Kume kanje. Laphana-ke ku-24/7 iwu-number 12 kuma-trending song. Kuzothi-ke laphana-ke kuzoba-ke u-Friend City-ke laphana-ke wona-ke u-number 27 kuma-trending song. Kuzothi-ke laphana-ke umhobholo uzoba u-number 29 kuma-trending song. Bafowethu, mesikhuluma ngalezi ngoma sikhuluma ngey'ngoma ezinomlando oqala ukuba khona. Lezi ngoma zaphuma zilandelana kuma-trending song-ke laphana-ke enye siyikwazile ukushaya 1.2 million-ke, ezinye-ke seyibheke kuma-million-ke laphana-ke. Nakhona futhi ilandelana-ke zitrenda ukubhubha. Zithe meyiphuma zase ziyabuya futhi sibili njengoba seyibuya zenza lo mlando. Lokhu kuveza ngokusobala ukuthi-ke izingoma zikaMthandeni-ke azoyikhipha ngoLwesihlanu maningi amathuba ukuthi-ke zingatrenda zonke njengoba-ke sibona nalapha-ke ku-YouTube-ke ukuthi zihamba kanjani-ke iy'balo. Le nto ethetha ukuthi-ke nakule album shoot kuhamba kahle. Bafowethu ilezo.